Aqua Bashonko eba to my GHS so Munia Bam some for Nana Ama Obusa Sabre a training issue abeto dra eya we seminar and a midday ebesumu Ebusa for a nede yante asempa kra radio unique sepa and a ato wo my moon nyana se and rana jo ama samai yet mountain one no some bonny be echo so hard as Saturday Ghana for wobia edina no atuma won ring say ban is staying at den afi we mu kwa de aden ena nsemono no eya doso sa eni o da hihia accident enya accident e bo bituo just nsempone no adoso ewo afi we mu dodo na report no emu no e kire se wo ba tan abone ne ma 4 enkola 4 ete ye compound house fie mu a te se enumre no wo ye na dwen se ne manada ti wo fa ho e de akọ asori akosom abane no and wo dina so se kola no ada wo dem nti wo de eloke kola no e hye dem no wo to aso e ko pie mu e wo asori dem no wo fi asori na ba kire no se wo beti e wo te se ne chi no enya asempa na ni nya ne se ne ma no ejatimi eto fie ho e ma ne ma no etimi ahye a wo manya emwa bia ntimi emfempeni ne agina se epono na wo mo edemu ne dan no epono na eda no ya lokia emakia etwi ebie no so no ye de ekọ asodem na no na te se nkofo dodo na kase tia se aden compound house de se nkanipa etete wo de ara se ja to fie mu a wonyo bia na wada at the onyo bia na ada the same moment no matter how later adiasa de obi beti nka so bi grant crap pampa ni kwatimi na no obi fi aponte ma na raise alarm ma wo ma motifio no etimi de airport so na be ya wo meye ntem wo meyi wo mu efie mostly no ze ja hihie si a ejapade mom ene ye lose ne nipa ene te se nkwa ene ye hwere entika wonko bi betimi aboa mankola no etimi fio na so ne niam no wo mo motifio de wo mo ma a wo ne wo motifio other tenants na wo mo compound house wo mo de mutimi de wo mo ma apie fifio ko abonte man te se japade kra wo mo no krapo no ebitimi nya akonya esese wo mo japade ni bi ekosi abonte nanso enkola no nkwa de wo mentimi amwa ama enkola na mpie efi wo mo edem wo na nya se de subo ebobi nanso ni niam ye hwe bibi wa se sia no akwese jidie pa ewe nipa mu jidie no ahire ye mu bebre nkatse no compound house nya kwetse ebusuan fie obi atimi hwe obi ba obi ko bebi otimi da ne bakra de mu obi bitimi tu kwan kra na oja ne ma wo kire na obi foforo a wote ne fie o kra hye ne ma anwumoni bi ante kire obeba na sana ne ma no oja no saa no wo mote na semboni bia eni kire but na nsei no ensemboni no adroso nipatim ayesum nipa na moto ayesum amatese wo makwan ayesum ma wo dwun wo kra wonte ase wo de wa de pa bi e hye obi nsakra na wa dwun ayo mienu e dia fa because wo ahwe kra pa obekwa aba no se nyesi ya to ba mu na ne na koje na te se spirituality class ade no abebetam obi kra beka se na obeba kra na oba no ye yi ne ni onyam na be ye ne te se won se mpi ni nti se sia no gidie mpo kra de obi ni gidie wo ne yonko nipa mu se me de ma de pe bi se ne ba o se de japade be ja no na obekwa aba na te se asembo ni esinti obetu ehun ni se saa kwan ni bi so a na ye wo badan wo nam so na so gina so anu nti wo tumi etu ne map no mu e wo dema na wo ko asori a wentimi njaki ama obia wo fiwa se in case say asem sia na wetimi bi wo mama mo pe ba ni nyina mu no enye ni kwan mu eno no because you don't know even in kolana wa lock mo ashe dem we say dey jampo ene beto ama oye nei esikrapa ebetimi se kolana bi betimi ayare bibia betimi si emre mu de sisi no adi bia nya surprise be bibia etimi si at any time kolana betimi ayare adi betimi rather more shock be they say electricity crap betimi aspake fire crowd dem wa kolana wa twa no wo mu nyo gentle kana the best thing na nka obata na se ko onye ni se at least or loke kolana crowd with them crampa kasafua no wo de beje obi ofio se in case se wo te se me man wo mu pe kwaye pie se bibi se esi ne wo mu pe kwaye pia na wo mu na wo mu time di ebie na te se kolana pie na won so ye tenant wo mu ti fio ne nti wo mu timi nya kwan efo mo japade nti nipa nkwa enti so ba loke ne dan kra enti apuno ye mbu eni da ye mbu ni pa puno eni da nka krono sema ke ebu eni da akoyi mu japade enti die nkwa loke ne da edan ya no a
wo bia ntimi aka hu ni say nipa be otime gudem wo na ntimi ko bie but no so kra tie fa blame matter na say because obi say na obi go na asem enchiro bi say the man wo say the man ni wo ohun na say na ni bra ba ija no dere no obi adwen no obi apekwan ya obetimi de age no ho ade na pusu a echa sem nye boni nti wan we ka ba wo mu kra bo man ti de na sense na de na do so obi apentam e de pentu no mu nti de kra sen kola wo kra na mo shekra so mesum pa wo metimi atem na ni ne mu ne fa sopo mo ba ta no anase ye alternative a wo mu ewo fio na asemboni enesi ene expected ene plan asemboni enesi nti sakoba ni se ya na no ye best so pattern no enya sempa mum on shedden na wonya rekekere emfewa do because asemwe de emu aya pa se wo be kwa story se okobo mpa ya apeoje na obesan wechi apa na obete asembo ni se obi wo kra kwa ni didi kra be hwere no ono aga se ko betima hye no akonfo ewu entempi ne betimi apf echi na nso ni nnuamu no ye bompa se na kopo me na kukudro no betimi move on from this because e dey a owo no de nyansi ewe ni ma no wo hwe mfoni a etwegu atumu se aka enso nkwa te se wonye bi kra po na we dey share nim kra se me beni na so acheche po se me beni na me beni but ni niemu no ya ho sem kese pa ye se nyakopon ahoden e de ma no na ni niemu ye fa futo wo mu se enko de emu hia pa do se na ye den se obeti ni pedi na so ye take care sem bi say ye be careful about it se wo ko bebi na wo ma hyedem wo se wontimi nyaki obi se wonra wo dem dia ene bomodi afa wo ma no ekom se wontimi fo mu nkoso a ene ebeye pa se wo betre wo nchen wo dem se nsem bi mutemboni bi se ba wotimi amakwan no apie no dom kodan se wo beje mu ofie na wasa lokim nkola de wo mu hyede nya wode sa na se nindia wo metimi ede apra mo nkwa ebra asemboni esininti na hu be ya ba se be fefuto erefim ni etu na mo bi sa ya kan hu se emwa na mi di esinu wo akonya se wo do adwentre ebe somyen e wo comment section na ebiem so apomadia aflo yen e wo Twitter and Instagram handle @tumagh_ na ebiem so Facebook @tumagh na ama obuso a enemy din na me ya doma ye be sai edi ehia bi makramo the major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asondin ti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ni ade kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ewura